Ama Šefika, moja draga, vidi ovo, zadnja riječ kineske tehnike. Nema dalje savršenstvo. Čisti isto koji usisivač, a ne vuče struju. Nevjerovatna sprava. Izete, ovo ovako neće moći. Rintan. Ste mi osnovna sredstva za rad uzeli. Ste mi platu smanjili. Dobar dan! Kako ste? Evo i mene. Što se dereš, konju jedan? I kako si uopšte ušao u kuću? A, dobro sam. Jeste vi dobro? Ovo neće na dobro izaći. Ma šta dobro, kud si navrao s tim koferima? Pa, tu ću ja na kauč, čika, iznate, ništa se vi ne sakirajte. Halo, međade ima da letiš napolje i ti tvoji koferi. Dugujem vam veliku zahvalnost što ste me primili dok se ne snađem. Faruk, osim što je veliki šef, on je i veliki prijatelj. On je i veliki kreten kog ću zadaviti zajedno s tobom. Ja sa četvoricom neću moći. Ama stani, Šefika, vidiš da imam sina kretena, pošaljem ga da otpusti ovog debila, on ga još pusti u kuću. Čika, izdate, ja ću ovdje stvari spustit, pa ću se raspakovat kasnije. Haj, čao! Ma raspakovat ću ja tebi glavu, i tebi i onom mom kretenu. Šta ti bi?